eye galamsi won ko ese bi okwa kutu ase na mum emro de betoto ho ama adwuma na dimu no wo beye ne kwan bia so na Tamale Central Mrasbe dwane susu de atudwa se enene kire ya special prosecutor ne nhwe na sikani bia wo pe so obebra bi MPP Mrasbe dwafo no so se chi no mo chi no a omo nchi no mfa no nkogina emra no na kane twetwofo pani de mo so no ko MPP amanyuku no e de atudwa se wi a wo wi wo mabatu no mu no onfa subo mu bia so wo no a eno de subo ebono ho abuzanfo weni afoforo pi ni akekese ne ayene se kasia ba bia wo bia ejabronya no yemfa emesomo ye de aseda ema 5G energy drink ne da wonu mase eno an ye bobobronya amanfo ekobanyina ahode ayede ko ne ye de aba no 5G enede mayen ena mizo food drink mabe kom ho asema kire pa amabronya send yes ya boa menya asem ketwa production team a ebo michidoma no pay asante ebo Benedict no a eneta machia no pay a baby a wo bia ne ye ba na ye de kase ababe somo ye kam se kase free Sompa 93.1 FM so e Kumase abonten so na akwakofa Sompa 98.9 FM so e osunyan ene ne nkwado wadwen cheru nsusu obetimi de ababe kan ho wabra o kan we social media platforms awodo ne nyina so o ko Facebook wa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wo Facebook and also YouTube so Sompa TV wa dwenche no nsusie o de to ho no mo a megusu a mebe kase ne mamo no mekenkan ede amamo mede ne sign na ya abo mali bia boga busia yenye brena fin sam no ye kotutu na srani abasa emfa emamo ya de mo hyase de free Ghana National Fire Service wonuma atena ye na omo boga na ma de hye kokopa sebro nyane yedi amanfo twe nkokọ se twa pianom ne ade a efie se ne yese ye nikenike no enya asem keto na sunu nyina mu no ade ba ko a asori bro nya mu a omo sere Ghana ma de hye se yenya hweye ne ye me ye ninko ho eye gyahyehyie omo se efri 24 fo edibesi ena mano dam gbagba se befo yiri a make mu no hey gyahyehyie asori wo Ghana ma se ne nya asem keto a cases bear 44 ena sa na kakrai esisie ewo eye Ghana memu wono echese emu makomako dunkron kwasi brene kan se eye domestic na yesi yefiefiem ene empotemu a ye wono ho asem no ena emu eye enwotwe soso eye bushfires na yesi ye kwai britu ahodo a ye twegyatum emu num eye card ye se bi odene ka ye ko dia di na simu se de ne kofa ba ye na gyatum si ya wom ena se bia wo fie soso na electrical cables nu nkoya omsusu no mo chese no so be mienu ena esisi ye na omo chese Nyankopon ye da nase se ne nyina mu no obi ahwanka ne momo ba eye manta mahudo no mu a ye se temapa na e wosoro pa ya santemanta mo ediso enkrapumpune manta mo toaso ena eye etifido apoye manta no so etoaso opening paul hwani amansa di nkomo madum jadwuma ikono yewura Timothy Osafo afum eno ne Sompa FM nsemtwefo di nkomo a o chekire nsemu ede ekire ye pa 25 December Bonyanda Enra first service ja ye record we wo mem hanu Sompa 44 incidents throughout the country for one day na sabe no ye den kakra anu ntina dumja empenfo de krata to gossip. Sa 44 fires to see ampo penefias na ye 44 fires na ebe kwachi kakra no de anu be den pa ti ye den krata atuga ebo omanfo kokko se obia anya hweye babra ye wo mu na nyama ye ya edijabeba no ye hwe na ya nyesa ta ejeya amane humresi aba wo bra na nka ye jedi se yede niama hyehyɛ pam eno ntino anka ebema eja show no ano abrase eno ntina mpanfo bo omanfo kokose yanhwɛ yan kwan ye senia amfa bibia yebeye no amfa atoyenchen amfa emre yen na amfa mre afofo yebe pese anka enkyerɛkyerɛ a yedi egwu akwan ma ye kyerɛkyerɛ omanfo no ti bedum potama oso benya so na watie yan
na utie a wode abɔ ho ban na wamfa nye biribi a ɛde ɔhaw bɛbrɛ foforɔ ebio no yɛka sɛ enyuma mpanyinfo nyinaa nhwɛ sɛ office na yɛgya wɔ hɔ no ebia biribi ni hɔ a yɛgya wasi so a ɛde anyinam kanea na ɛyɛ adwuma efi sɛ bronya holidays si a abɔ man mu no emotwi nti si anhwɛ na si egya biribi asi so a yɛanhwɛ a na ɛde biribi bɔne ɛne nsunsuanso bɔne akɔbrɛ yɛn eyi nyina akyi no fire service mpanyinfo kyerɛ sɛ yɛntoto nhyehyɛ a yɛde agu hɔ n'ase na mmom yɛbɛhyɛ mu kena ama yɛabɔ ɔmanfo ho ban afi Sompa FM amane mu. Abusuafo we opening power hwani amansa di nkomo ema dumja adwumaku no openi Timothy Osafo afum ne yete ne nka no ne nyina eye gyahyehe a Ghana memase ama ne homene so ena omobo Ghana ma de hye kokose yenya hweyi pa titiro ani bronya imu every 24 basis sese 44 cases ena ma record ye ewo Ghana memu nyina nti yenya hweyi se gas no ena ade ye adwuma ewo fie ana se ne ode ye adwuma bia ne ode chewo nkokɔ no ne odi ye stew ne odi ye wo nkwan no ne odi be wo fufuo ni nyina no se odi ye ne wo ye nyina wi a no ahwese wo bedum no na wadum no kra nyese bi ekwakwa no fon ebekwa wiase no na ekwakwa fasem foforo edi aba enti dumdwa adwuma eko no ena omo boga na ma de sie nyina akokɔ no abuso ya nto aso na yemfamo enko boko abonten so na boko a yedemo kɔ na busua eyemonimusam deda se na wotwe a etwa mu no ene esewani nsese ye kachire wo afa eni afa boko abonten so sede asem ne kobaye sede asem ne kokosiye ene we matuo so na ene dimakum na namwiem na we so edi dima yaw enam nifa akwakwa wiase mase ye ne mo kasei nipa bensia ena afamahwere wo no nkwa boko abonten so wom se bambode empanimfo amiem mase ye ne mo kasei kra no ase hwenhwe na kakra kwakopie boko abonten so ena mso ma bakra chepani a owo boko Honorable Amadu Hamza eye zango edi atugya se ade na ni ku ho pa eye asumdwe se bedia him ewo boko ene ne mpotamo o de sansam tugya wabra no ne so perfect nsem twefotum ebotumai kakra na ye busa no se ne ekoso oboko yi eto no na kwakwa bankra chepani a bamba won sensem nyina hye ne nsa no edi ade pa na se wo mo ye edi afa ho eno se ne ha ne pa eye akunkum bebrebe no a asoro oboko no obesre sa afane nhwe masumdwe emra. To me as a municipal chief executive. Yesterday they went to an area which is not closer to my area. They equally killed a woman and a husband, and they moved to the next house to kill another lady there. Previously an old man was killed and his son was shot at. His son didn't die on the spot. The son was taken to Vineyard Hospital and later died. This is complete violence with impunity. For example, there were other people that were killed. So many people were killed in Boko. You cannot even mention the names of those people. A woman was murdered in Bakungan. This woman, apparently, the information I gathered was that people also wore military uniform and they got there. That is what I am getting. Those are the information that comes to me as the chairman of the Municipal Security Council. One old man who was murdered and I told him his son died later in the hospital. Baba Salam, I can now figure the name. It's completely nonsense. We don't have to do that. Why should we begin to kill ourselves again in this country? I am seriously working on development project in Baku to propel the needed development that Baku is lagging over the years. And that is a period for 1 year I'm not able to do a proper developmental agenda for the people of Baku. The government of Ghana is stressing so much that the desire to get the people of Baku the needed development project that we need as a municipality. Government has gone to look for funding from the World Bank, a loan facility to actually raise the standards of Baku from status to a more modernized urban city. The program is running under for 35 municipal assemblies. Baku happens to be one of the few assemblies in the country that is benefiting from this facility. Millions of Ghana cities pouring in and redesigning the Baku market. I'm trying to make sure I construct roads for the people of Baku, provide them with water, give them necessary electricity to be able to do their daily activities. And this impunity keep on going. I think that there's a need for central government to take a holistic approach.
Observe way a banker chepeni or war boko and an important honorable Amadu Hamza Zangoni attending Kanina a near Koso Boko Bonten. So I see no Kase Asenka Kranka Chrono Ayaka Dania Manfon Adiachi se bia ye kunipa etuo kasa or Boko Bonten Susan no rano. Then come on in some Jeffo Ding and do babino na chesi unye sua na obesukra ne se so hweka abanya bo se be ne be pega boku krono amana ye fe na ye krabehwa ade se bia entokwa ema no hom no so ma manfo hwere wo mu nkwa no a na eya akwa hadwene na abusua ne nyina muo no National Peace Council mpanimfo ede wo ma no atomu bia omo esre afa ne nyina so omo hwema asumdwemra titiru ane kusasi ene mamprusifo no a asentokwa yi emufa dodo na ya akwa gina omo so no National Peace Council mpanimfo chese wedie kotodwegu for mensa dan sem de suma wose ma pacho omukuta omo nsem na ntwekosua de asie bia omo nhye ema asumdwe ni ahim asumdwe eni hene oboko ene ne mpotamo Reverend Dr. Ernest Adujamfi ene National Peace Council chairman on nsem ebosa enkomoyi. The longer this conflict continues, the more avenues criminals are likely to come into the situation. And from what he is saying now, the impression I have is that there are some other people who have infiltrated into the community who are doing these things. And it's because the conflict is on, these criminals can also come in and do all the things that are happening. My view is that we should be able to get the Service and the Mampusi leadership together, especially between the Boknaba and the Nairi. Whatever means we have to adopt to get these two top chiefs together to agree to talk to their people to cease fire is a critical thing that we need now. If we're able to get them to get their people to cease fire, then it becomes easier for the military and the security apparatus to fish out these criminals who have infiltrated into the system. If they don't cease fire, then we're going to have all these guys running around killing people innocently. It will be difficult to hold anybody responsible because it appears that the two communities are doing this, whereas it may not be coming from. I was of International Peace Council Penimpa, Reverend Dr. Ernest Edu Jemfi, and yete nenkanonina eye eni ekoso ewo boko abontenso ene wosre afani nyina titiro ene kusasi ene mamprusi no boko na ba ahemfo won potamo no no omo ehwese ne kire ya omo ene omo baba ebekwa akosia na ene omo akwa were wa akwa akubusa bere wa place times yakeka ne masi eni se beye na sumdwe bedi ahim ewo boko ene ne mpotamo abusia safe no abeka ho a ye ka mo se eye Sompa 93.1 FM no pano nsia kase na nsa no bia wo bia no yeguso ede ma style bia no kase free Sompa 93.1 FM so kumasi abonten so no ebedada no ho na akwakofa Sompa 98.9 FM Sompa 98.9 FM so sunyan ene ne mpotamo mesi wa dwen chenu nso sie fa kan ho wa bra o kan ho social media platforms awodo ni nyina so o ko Facebook wa aha Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube Sompa TV yento akase no sema mo neja ye fomo enko ensem fufromo na ensem fufromo ye demo ekono ye demo eko amanyosem kakra na mraswe dwani owo mraswe dwafie ma dehia wo mo asen central abaton pesua so onabo Kennedy kwame akompre kokote ebo Japan papai na ni abede pa ene ni bedi enso jan kasam record ya wanane a wo pe president ye die enu nti wo sre etua ine ni ese yinefo a wo mo sunu kokokwa mpipia majukunum senso don for ya dom na ni omo kwa akoto santre wando godogo lai adwe mempra akoso Miguel akwa akoto oba akwa Frank Etufo ede ama mpipia majukunu a hwe no ma anyu omani ahinta no omo ntoba enyu no Kennedy kwame akompre kwa Japan no ma ye Frank Etufo ema mpipia majukunu na oneso mpa FM nsem twefo edi nkomo ene wo chese ade ba ko esi nani so pa won se president bia aba ba yo antentam
galamsey we di kobo adum na we di akwakobo eye adane kyesa akwakwa basa no de nenani wo ho pa se galamsey no betena ni ahwe enye se bi okwako tutu ase enye se bi ode asojafo obeti asojafo ahwe so obeti aposifo ahwe so operation galam stop operation de bia ni obeni se ode mra betoto ho no ahwe se galamsey no eso be bamfa so e de ama yen Ghanafo no ene omamu ni nyina sense be ka akoteretere ho ama abrofo bi ni China fo no a ye de plus ne manos ne times atutu mu di no aba be sese ye good di akwa bra yen na ye ti kroma se na good ne ye de ano enya mfa so bia mfa mfiri so onabo Kennedy Kwame Akompre ko Japan Ghanafo everything aye small scale mining almost says you there. I agree with them. And the way they are destroying our water bodies. If you say they should be registered under one body, now you regulate and making sure say they don't destroy our forests, they don't destroy our water bodies. And not the who says you bad here, I disagree. And you only came to me, but me can say you be good umeduma. You be good that I'm saying here, uncle says, but you be register, legalize it. You don't training, papa, senior, you see mining activities that are going on. You don't see what you see in Ghana here. Argentina, you're whining, you go says you, and Sasano, you send me. We have to regulate it. But I'll be honest with you, if you want the problem of galamsey to be solved, it will be solved. But read my lips, most politicians are involved. Most of them, Bistro, MPP, NDC, galamsey, and Muti, and I'm wins. It's near back. Maybe galamsey. If you didn't attach yourself for register small scale mining. Now, so I say, I'm afraid the law will deal with you. Because it's the way we see sense you and maybe Ghana, you're not going to you approaching. He said in the problem, we should not allow that to go on. In German, Ghana say, you better making sure, say, you all go under small scale mining with guidelines. I bet you are protecting your forest, are protecting you, and not the only problem. Because I feel say Ghana should be making the money. With this galamsey, Indians, Arabs, they come in and give them money. No woman will say you. I went to Dubai, about 275 shops. Then your own country said, go if you Ghana and ever. Abusia wa yamra so dwani a wamra so je fie ma de se omo asen central abaton pesua so honorable Kennedy Kwame Akompre kokote abo Japan ene yete ne nkanani abede pa ene ne bedi enso jankasa mrekra de wanane a wo pe president yedi hetwa ene ne sai ne fo wan pipi amanyuku num wo so wo mo enkai no na wo mo entwaba emma no no me frankatufo enfama NPP amanyuku no enti weyi ne nsem a wo de atudwa wabra no ne hetwa ene ne sai ne fo ne bi shia no mubutu mai yanto aso ne yanko anim na yekọ Mutala Muhammad ho wo ye mrasre geni wo mrasre ge fie ma dehia wo mo Tamale Central abaton pesua so na sietie fo pa twere mponyankrompon base ya da mahata mununkumachi ototorobo nso tonso ba wi obotantimo a wode yafa dum na mununkum gire matata ehira mo be ka hye ne nso a NPP amanyoku mrasre gafo be dio watching ye chire sorry se omoso afo a ohesika sam no ntutu eso mampani na nado dan kwakufa no ofase kanofuri ato mompani otum mampani nyina di nyemfa ni pafo from bra na omehwe Ghana sikasam ene ne ntutu eso mfuma ifiso oma fifim adudi ma wehwemu awu se papa no waka obi na Ghana fo ho chire yesi no so free ho no mu a enema ebeba fom Ghana fo ya ho chire ya tete ya tepoi ya wo ye hia ye famu no ano bebra se kakra na NPP mranso gafo ne womo koya medu ba bi kra ne kese womo ekwa akoto aba no nyina womo ne mampani hia ene mpanimfo twetwe wura pepia nkomaku ne nintini a womo MPP amanyoko no hia Council of State mpanimfo babam ne adeade a ene mpanimfo akura yi mu yeso mabodwusem nwi to odonko ye nyinara ebam ene mraso gyafo no kokohia na no mo ne ekote ye sese ye sisikani bi tabiri sika ekom mraso gyafie mu no mo se enkodekwa koma MPP MPs no se beye na saa asem no mo ke kanane anamontuo no a womo
etu no womo ebeja etu emansemi ene akwa yesi wesi asumasi wesi obentene yesi saa ke oba yesi saa ene yetete ho na Tamale Central Mraswe Dwane ni wosre se special kwesi Peter no so otiase a wo ka kire no sa asemwe ebesa fata so ode nani kotwe wisi a ne honeti asentem obedi akire no afifim ayehwemu na sa sikani no so wose ye kye no a ye nkye no emfa no nkogina mara no sense ibegya sa asemwe tira saa no. Don't you think change their minds after they themselves admitted that the businessman met them? First and foremost, don't you think that you people, journalists, you should be interested in finding out who that be? I am saying that the special prosecutor should be interested in this. Who was that businessman? Who sent him? Did he come on his own volition? Was he sent by the government? What was the interest? And what gave that businessman the courage to meet members of parliament? The legislature extended monies to them. They admitted he extended some envelopes. I mean, clearly, if this thing had happened under NDC, I'm telling you, this country wouldn't have been the same. You would have had the so-called anti-corruption agencies. You would have had the Asian Kuma and Co. Maybe perhaps their mouths are full. They are no longer talking. They gave the tax, the monies, there were some loans and others. Were they not the transaction lawyers at the Ministry of Finance who could do that? We raised these issues. And that's what price. Observe for him, Raspeja, or woman, Raspeja, Fiema, this was Tamale Central, Abaton Persia, so Honorable Mutala, Eye Mohammed, Yetin, and Kanwa, was say special prosecutor, no what Yasia, as him which is no room ye, see a secretary, she dream the cancan proye, yet to twasia, and the way, any decaying, one shall see no him, na Embra, and Nessa Sicanino, in this sense, a better near the inside, she a demirifimechi, yenny, a year, Nissa Penibonibia, a jaway from a bono VIP. Basimu ebasa enkoboa ne yese katasehye dwumde kankan pro na yetutu ase no ne yetu ne senie ye nto aso na yemfamo enko agrikenzima na nankansa boadu ayeboafo ene wosre se yenko so a na mampani na nadodan kwa kufu ado wochema piesie be ma boada ne nhyehyeye free SHS na wode aba no wala tu wala sa onsum ene nipa ye nyina yensusum na yemmoa se beye na ebewie peyo efise abatan a sa free SHS we pa baba so masirimu a eno mukomu ahare wonu mu no enya asem ketwa na nankansa bodu de sansem to jawabra na eja afia so na ne nananom na eja wode ne makakra edi wonu mu bronya no de sansem yi atudwa obia kakra obetimi aye no we na de boa eye on say abaya ne chefa de ama kase nyina yankamum yanchichiri kuro no ohwe mimi mfie ko nanim o ye nyina mo ne ya mamo yankyerem ofitu papa ne yankyerem kwa papa ne amfaso a daachi atemije na mo de bebu o maye ahoya na mo de bebu o maye wotare ri bebu o maye ntime fize ye nyina ye kabom se de mpanimfo wawe yewura otumfo wode education fund ibai wo se aboa pa enya asante fonko an no ye ma wo mu ye ma Ghana nyina mampani akufo ado ono so ba wo so ne de ne free education mo sa drofo ya bi tiri busa se ye di free education na wa anya nimdi a ba ro betimi abobra ye nyina wo hwe obi a wan ko school na sabi o ye adwuma ene wa wo ko kakra no utimi se wo na wo ye level headed person no wo de no ekọ animu che obi a wan ko etimu ma de obi antini nkase ho yi etimu mo self drop for my bad na somebody to mo so say ese obi a ti free education ana so boa eti obi a wo free education aba wo se ho yi do fa ko banko school wa na wo ye dey wo ye ho eti mesra ni nyina mo fantom se mo kan sama do obeba be twa ko tombo ense drofo amani bibi kakra to no ode man no akaka bibi anye obi wa no oti o ni nyina mo so wa so die kase pa drofo Observe nanankansa boadu aye boafo agrikenzema hene ena yetene kanu we yamra na afiaso na ekunafo enwusia mobrowa eja wodidi amomu bi adie ne mu anwa entuma ene sikanom a o ma bi eso wo so nya asem ketwa na o ma mutiri ye enya aneama ne bie ene Sompa FM nsamtwefo di nkomo a o mo ede asidema rempemasi edu ema nanankansa boadu aye boafo Yamenya de kese yamema no patente o ma no kwa ho di wo na afisa abre wonye de eche
Yɛde aseda bebree na bɔ mpa so ɛbɛka yi tia nana aboyɛ a wɔyi ade a wɔyi bia nyame hye ne mu wɔdi akɔna ba ne kan ni nyame pengu no nyame ne bɔ ho ama na ahoɔden ati sese yɛ ti nkɔm a wa yɛ de esisi yɛ da na ase nyame hyira no ɛka kyerɛ nana sɛ nyankopɔn hyira no nyame hyira no wayɛ ne kɛse wa de me bɔ pa yɛ si ɛne so sɛ kunafoɔ no nyinaa yɛpepa yɛ ne su no ase hɔ nyankopɔn wayɛ ne kɛse asida Nana deɛ na mi hyɛ no paa no kura baakora no osama yɛ kɛsika ɛsa akɔ ne sɛ bi ɛda no so bi ɛkurafoɔ ame ehyia no oh nana nyankopɔn hyira wo na wɔhyira wo na wɔhyira wo sɛne Abraham hyira Abraham no ma Abraham nya efie ɔhaduɔso num yɛ ahoɔden wɔ mu no nyankopɔn hyira ɔnyɛ ɔmpɔmuden ahoɔden sɛne ɔnya Abraham ahoɔden na ɔmo hyira na ɛne ahoɔden wɔ mu na wɔhyɛ wɔn ɔnyɛ kɛse paa na baabi a woyi firi yɛn so no nyankopɔn san hyia na mu ma na sɛ bɛyɛ afe biara ɔma menya ntoma menya akokɔ menya mo wɔyɛ adeɛ Awurade nam no so ɛhyira nyankopɔn nam so mese mami nkasa ameme ne hwan meti bronya bronya ba menya akokɔ ni nyankopɔn nam nana so ɛne menya akokɔ menya mo ba mekɔ akɔdi nyankopɔn hyɛ ne paa na sɛ nyantoma nso nyankopɔn hyɛ ne sɛ na ɔnyɛ ne kɛse ɔyɛ mo ahyia nyankopɔn ma ne ni dwo ɔtamfo bi bɛsɔrɔ atia ne kia nyankopɔn ma ne ni dwo Sompa FM. Abusafo nti we ɛyɛ adehye wo agrekenzema na nankansa buadua ye boafo ɛyɛ wo ma ye bronya yi mu ɛna ɔmoda na naase no ɛsɛ twedi amponyankrompɔn sɛ onsira na nankwatente ahoɔden wom wɔmfa ɛnom na nankansa buadua ye boafo na ngoso a enkutakuta agrekenzema ɛma yensa kakra abusua sɛ kase ɛyɛ oda yɛmfa seda ɛma 5G enwa ne ye no mo adwuma wo ye bia so ye driver ni so ye mate so ye teacher ni so ye churchro ni obi bia nsɛmtwɛni sɔfo imam adwuma bia wo ye bia opa hoden soronko de ye adwuma no a me se 5G energy drink 5G energy drink we no non-alcoholic into be atimi numbi food and drugs authority mpenifo agiatum enye na ewudwa so me se wo de otikem oti trotrum oti taxi o crowd the end myself ya private car na damu na upe bi ato a obun se mranche ma ba wono mu jejina traffic mu no ebi ekwekro mo sa na achele obone sa ahoden the whole day na ade ye adwuma green tea kakra wom grapes wom na ginseng susu wom enti mema no crowd the esama 3 points bi anwumre ewu fie sa no sa opedudu atu atone a ne ya ne so obefre 0246 270221 0246 270221 and also do any chire Sompa FM ye premises ha say also am abonten so a say open do so pu kai ma ye belodu ama na odi akọ yi ni wanwan ama mansan enye bie ato e bo no so da fom bo no da fom boys ni se brunyan omo de ye mixture bi na akoyi pa de amomo pa 5G energy drink no a na brunyan ye di edi na miso fruit drink and one year no more. Bronya o kwa kodi obi bronya anaso obi ba bedu bronya ka che ne se open miso fruit drink you want orange you want mango you want apple you want melons you want pineapple so ewo mu a ene yesaso ba ku bia ya mix fruit ni nyina aboma ye ne ba ko we eye miso fruit drink no a ena bronya ye didie so ye wedding so ye party or your birthday party bi he bronya o my wedding nyina o ma di o mo birthday parties no ene ade
nyina no eye mizo food drink eja woni wadwuma efo mu ye party kakra wona adofo ehia mu didi mu ho nkomo kakra no nom kakra eye mizo fruit drink na American for the amawo Food and Drugs Authority mpanifo agiatum enye na ewudwa so eye premium energy drink ya we no esaso ye organic ya say ye mango nko a edrobia from mango nko a say eye anka so a anka nko a bibia from say apple so a wote say apple na wo no no say ye pineapple so a pe kwasi brone kan say preservatives bia nim ayam obia empani enkokra emrewa obia mizo fruit drink eno ana bronyan ye di edi eno so so pa bi atu atone a ana se bia pese ye agent e wo baby na yesese bi de brewa no afresh number kro ya 0246 27 0221 0246 270221 na ya Joso Sompa FM ya premises a oswamia ni dusu pu ya besesa dia ma na odese akwa yi ni wanwan ama mranche ne maba wan ya mansan enye bi aboba ya nto so na ya famo enko owura John Boadu na tena ye papa emra bi atwam no na ye twetwofo pani e de mo sunu kokoko mpipi ama yuku no mo tia etwa ni ese ayi no fo kokosia e wa Crash Sports Stadium kokoto aba so mu ye ra no mo a ebedi mpipi ama yuku ne mekoko wiase no ra John Beba oh na delegates na bonisulia e matches o tinani enti wiase akrada ne mpabo abako na ayire a na eja ye hwehwe ne baabi a ye hwehwe na ra John Boadu ne nsamtwefo adi nkomo ene wo kire se amanfo de wi a wo ye ne kwa kwahyehye adum ni adan nom ni adeade ebobodi asomasi ene ye de sika koma no no wanche ene ye se John Boadu kra osori a wontena party office nom ni adeade obeba kra na so ni hu adaje ena John Boadu chese ono no mfoso bonko mu bia won foso bonko bo bia se ono na agi subo ni nyina afa ono ena oti nani ema nani ko niema bi ho a enkankan ko wie baabi a ekoko wie no wo kire se wom so odi niema bi ho ya ode na nso aseda ena ode man pipi amanyuko mpanimfo so ma no kwan ema ne be som party no se twetwofo pani e de ma amanyuko ne wom se ora Justin Kodua from Pon ya ohwa ne to akonya no edu baabi na kese eja oni niema binum ni ade woni na anya adwene de nanso obesere twedi amponyankrompon se wonko so a na omo abrante ne chiri dom na adwuma no yefunu kromu ade NPP party no ne nkunim die ene ne keseye ene ne nsiye na omo ehwe ni mu enye ono John Boadu no ne de ne mum party ne se beko nanim wose etoda na adwuma ne de ya no afe wakai pa se eja obekwa akotera party office na ne woso wasan ne woso wachro wose etoda ya no afe pa na zuwe kra no wiye yaboa no wonya adaje e de ama ne yere ene ne ma titiru ene ne baketwa ya wadi be 7 years ya na akwade wonta hu no wosisi ama wonya adaje e de ama na busua pantu obeka se party no wada wonu masiremum ono a na oblemi ne ho wi a wo wiye no will say that it is because of the larger interest of the party. That's why I also didn't say certain things that will have explained to people why we got where we're coming from. I looked at that and I felt that with all on myself and the difficulty we are in as a party in government. And I'm happy about it. I'm happy about it because it is better to happen that way than to be selfish and come out to say the kind of things I could have said. Oh, sometimes, yes, why not? I'll lie by not saying that. But I think I'm also relieved the kind of burden, so to speak. And it got to a point that even your attempt to explain things does not even go through. You understand? And when I also sat back, I was missing a lot. I didn't even know. I was there about 3 weeks ago. Then my son, who is around 6, 7 years, said, Dad, are you John Boadu or Nana Akufo-Addo? I said, why are you asking me that question? He said that one of his mates asked him whether his father is John Boadu or Nana Akufo-Addo. I said, what answer did you? He said, he doesn't know. You know why he said he doesn't know? He sees me once in a while. In the morning, some people come to my house, we do meetings, leave, come in a week's time. Sometimes you come, he's not even there, he's gone to school. So the interaction, I occasionally see people, then he will see you on telly, and all that. You can imagine what my elder children
has gone through over the period. So sometimes if you are not very careful, you do these things. By the time you come home, you don't have any hope to attend to. So on that score, I think that all these things are things that God does to shape you. Abusua wa yemrebi atwamu twatwofo pani de mo sono kogogo mpipia manyoku no ena yete ne nka no yera John Boadu ena wo chese ono no mfa so bonkobo bia so no amu oje agu ne boso oje abonobo wono ena o ma na ni ko niema bi ho a enka ma mewie baabi a sese yegina ja niema akwa bibi no se toda ya na wafini post no adwuma no se oye ya medu baabi no na se adwuma na ne desi na ketua teju se du baabi na ja wafi na adwuma no de ne nso wura Justin Kodua from Pon lawyer na obesrese Nyankopon wonko so anka no ho na ye to akase no so na ekobia ye frɛ ne se Gadol Women Empowerment Ministry ene ohene yere ampoma foundation akabomu a wono aye kwasibru ne kan se party edi amankwada wo mo sokoban ne mpotam ne sokoban Methodist School Park ne se wani nsese ye ka kire wo ene agudie num ene nuane ne drinks yankwada num ye ne se wani nsese ye ka kire oni nyina afia akwa pro abatu ya sumdwem na ketremada budwem je die mofusa ne yante atenkabone bia no mpetuetua no mpesu na wede eteta wede so aye kobai ene kueki kabo mu se ne omode sede ekwa akwhye nkwada no gomo emfunu mu enti nkwada pem no mo kika wo mo bomu a ene wiase so no wo mo cheche eye niema pi no ade man nkwada no na eno na owura yere eye Felicia Mame efua esre mampani ene Ghana ma de hie nyina se enkwada ne bi wono mo bo papa suku tade a wo behye ede akosuku no ya na eden enti wo besre se aban koso a na nkwada ne ye ma no school uniforms no wo mo emabi emmen nkwada ne toda nkwada ne bi wono ma wo mo bo pa Buha utumusa okay ni school atade atiti even though government provide uniforms mom but uniform dey man kran and I want say e basa na kran ko school ne namfofo ne sere no ntimede na kama sere ne say uniforms are bind mom no mom ba miensa na at least etumi achi amom even though you say enye mre sa bible provide ama schools e we wiase afa na nyina but kakra obetumi aye na oyen by yesre say onko nanim kakra eman kran Kai some time ago you go PTA meeting na wohwe ensama na awofo ne bi kan na enye mre emom nti yesre say aban mom bus mom uniforms ene niema bebre ba yesre say afoforo so enso aban asene na ontumi niema provide ma school phone ontumi provide bebre ema school phone na etumi ama awofo no adesua no etumi abafoma amom children's party no edikan no woman kranso na enu de ne ebompa ne Nyankopon ka kire yese yenya children's party woman kranso park nti enam say o say no afibia ye beye because you say ye no nkra ne ni giye ene yeso so ye organize ye ne omom boys yeso ye ni obia ni giye nti say ye nkran say afibia yenya children's party na nkra eningi so wo baby na what say obi ye children's party usufuru akoma mu na so masene no muntumi nye because ye kan enda form sa even so why children's party na nkra 2000 na obe video mo it's not easy but kakra wo de beba kakra mesume de beba no ebeboa ama nkra na ni ede etumi agi Abusianti weye owura yere Felicia Mame efua ene yete ne nka ne nyina eye nkwada ne party a wo ede hihye so e wo sokoba bonten so ene wo stress aban yenkoso na nkwada no school uniforms no bi de to tete atete ebu oso so ya dwoso pempama a na so duru ba bi apempam so pempam nti wo sre se amansan ene Ghana aban koso a ne yenso so nkwada na sene mu na ohene yere sewa ampuma tema wotoso mienu eye nana hima owo sokoban traditional area na nana soso no se adwumedie ne sine sreso pa wakwakoye batan nti ono soso kwase bi ono kra de na chese oka wonini ekue ne kabo mu a omo edi se adwuma nana soso no edi nsem se kakra eto yenim sese ma be yo ba tankese e wo sokoban enti no eye ma honwa wo ye mani je se afimu nyina Nyankopon ya adom ama
akwa betu asumdwem enti ya na me pese krom enkora na ewo krom no mani je sebi obi hon ma afi no kora bedu no kora na akokko akeke onye bi kora nyi woni fie ti mafa to me ho so se Nyankopon ti ase a wo ma yenkwane ahodi yesi je wo don sem no de ma mafa to me ho so se afi bia nyame adunya tenkom nko ade a memo mani age enti titu afi we die gadofo maame ti asese nka omu koye bi wo baabi enti me so ba ya ade a me ye no afi omu bebe omu ani je be omu wa wa so no ba be ka bom ya makro mane ni age enti omu so de nko no bi fi ese so e be ka ho eni se nyame adum ye guso a ye je nko ne ye ni je nko a ka be me ni je be me fe be ma wa se e chichi fo sebi ye se apopen so togum e na sebi Ghana man ya etimu kwa Ghana kwa ye kwa abonti ko srade enti ka be de kakra wa na menya no ka be ma wa se chichi fo a ye ntimi fa nko afie mu no e ja ye de be so masen a enko no ko bi betimi afi baabi aba be ka ho no mo nya ye moane ye ma nkole ni nje kwa ye ni je ene ye hye Nyankopon ni monyam se wa ma afi no akwa aba be tueti ye ma nkole ni age akwa bo woni ani da so se bi ye nya children so mko na o se koya adoye no wo onpotem bia hemfofo ayi ma fo onpotem akwa bo akwa onyu akokoda o e shall be some de akwa children so so amekai e wo de bia e bi ko na bia make onpotem atem akwa bo akwa onyu akoko onwe onya jollof bi ni onya atofi bi kwani enti be me de se omunya be so masin Abuzanfo nti we your ba penny a wo sokoban ohene yere sewa ampoma tem ya otoso mienu wone Gadol Women Empowerment Ministry ne kabomu a enkwada e wo sokoban ne mpotamu nyina topono yesi be 2000 ne akiri kwada yi omo a meti o na ima ya benshira wate eti wo sre se etoda entwe ani ne hwe mpotem ho no ma sense ye bisa sa nkwada no ho na ye de akọ kwantentin wa bra wa hwena no ho no mo no a ejamobro wa biti ho no ma afiso ye akokokra ne jollof yi wonya bi eni ne nso na hwe animu utwa kwan e de akọ ba bi foforo na ahema na desra wo de etu ye nim no abusianfo aha ena ye begina na ya to choko na ye to choko no na yemfa seda emma eye nnwumakui food for thought omo ene so asinemu ye ne da wo mase ansa na mo messages ni yaba na yaba be kenkan ede amam wo de obi bia opeso ma na fishi apa bia no eye koi Facebook no so Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na odie family gisinu gu honom ni opeso ma na fishi apa bia no nyankeja be phone lines be 2 minutes bi nka wa frefre no mama adofo afishia pa de mama wiwi no na ya na chese patim ni aye ne tentem ni akọ na Alpha and Omega Publications Alpha and Omega Publications ni eda wonu mase creative arts books no say eye grade 1 edukosi grade 6 say science no say eye grade 1 ekosi grade 6 our world our people and also say eye grade 1 ekosi grade 6 kan ne e ka de P1 edukosi P6 mam kan sa na ti haze ye ne e ka de P1 edukosi P6 ebia P1 P2 P3 P4 P5 P6 books nyina we so no eye ne aban agiatum na Alpha and Omega Publications ya ye ede ababonte no ene ba ne se bia eye writing so no P1 edukosi P6 ya numeracy so no KG die literacy so KG die my first 1000 words phase 1 edukosi 3 num coloring for nursery chese books die mesrewa enko ba bia upe books edi aman kwada no se muye school se ebia muye kuobi ena mototo books num edi akwa donation edi ama school kwada Alpha and Omega Publications there and ye come for a day amawo me say courses ni nyina and subjects ni nyina creative arts num science num our world our people writing numeracy any bibia kwada no working Canada Alpha and Omega Publications or more textbooks no and ye je edi amawo mo and watches so no say bia o person ye printing or ye posters or ye large format
printing ni bia enko ba bia ya kramfidi papa afrikosi broni krom abehye no kumase ya Ghana mema say labor runabout no so hono mo a asafo asem na meken ye adwuma from anopa kosi anwumre somosa weekends nyina ye adwuma enti se ba na bia printing nom say ye banners say ye stickers say ye billboards nom e ba na say bia exercise books na mpese ye productions de mamo say bia o ye wedding o ye and bia o general invitation cards o pese ye de mawa eno so ni problem kra ba na calendars nom ene e bia ye package wade bi say bia wa ye o product bi na opese o package no ye de mawa ni nyina so no Alpha and Omega publications ye no dodo mesro fresisi a na ni edi nkomo ye bo no so edada form 0273 609207 0273 609207 0273 609207 we Alpha and Omega publications. I was for your kids and teens world. Your kids and teens world. Na yakwa ko die bronya ntade and ye bronya mpabwa, bronya che, bronya socks, bronya bibia nkwada no omo edebesiesi omho de ye kids and teens world na ye ko e ba ne se bia omo be bia school so na nkwada no womo vest womo andis nom ene womo school bags akwa BBB ayebasa mesro ha ho kra ko kids and teens world enkwada no mo mpaboa wo mo ntade wo mo toys wo mo nuane wo mo nku wo mo towels no chese ne odebesiesi akwada no ho ama akwada no ho aye nika so hu no ho aye nika kids and teens world ne ekọ atufo betimi aba ma mo beyi ni wanwan kra so betimi aba odi ko kra na eja enya yi na enya yi a odi kase sompafo na sebra na yi ni kakra ne chicha ne kakra so line no yawo adum just opposite lava shop on wa Atinga Junction off Kasi and yesaso Atinga Junction off Kasi road no wodu Atinga Junction no na do ani akire Kasi kwan so no obon se kids and teens yawo hono mo and yesaso adum ho na bio Republic Bank Ejaba Plaza no building no wa esoso yawo hono mo mesro ye kai ebia na wupebi atu aton upebia 2 edi akwa ko gu shop mu a free numbers ne sisi a 0244 650074 0244 650074 we kids and teens world and ye ka ho asem de ekire wo no enkoda ho ne ma de bronyan ho na bata ni nyina ye ko traffic ni nyina ye de ko kids and teens world abata no ho ne ye koto ye man ntade ye koto mo space e koto mo socks e to mo shoes e to wo mo bibia mo bundles ni bibia de kids and teens world for 0245 241127 0245 241127 and Asukwa municipal marriage registry so no awade ende ye wade obronya susu boys na wade o o ma ware pa ya minsramo se ja tworo no aka se ndi onya yire no nya de pa mom kuma esa mama kwaba school ba kwa wura mu edika ma certificate za na wura mu munzem nyazem kitwo mfano sawate moba no ene mama me mo bobo mo hwini bi ani honumu ani yete ne ya tena sanju obekan ho a mo ntena se na munye yi so te ase ne endu ade ne sa na Asokwa municipal marriage registry se men kan cho se ebia wo wade so te ase o wade na eba ne se bia ordinance marriage na wo pe yi wo ho aban sabe bem na dimu asafata na ye kama na customary marriage so no eno so na wo ye na eno so no pesa aban sabem bibia ye fine wo mo kra so de wo mo sa so hall kesia obetimi aba honum aba be wade asofo ho asofo maamenom ho a mo behum paye ehira wade no so aye bibia de ama o kra de ba kokra meti ye ne se o timi ebia be 5000 50 million no ma jew wedding na wo ye no ehun ayi wedding gown ehun coat wo be se ehun jollof wo be che wedding ase jollof any drinks wo be che nyina no ehim
no ma ye edi amount omo hu se boys ne boka e wo wedding ne awade ho wa bra e fa so bia ni so kakese ne da wanim kontuo na wo kono eno ne ka no na wo beboka de ka kwa kodi wanim ase ya na kwa kwa ebibibi eno eche so no yesa so e wo proxy marriage eno ne ye ohun obi a wo tu kwan be ma no wa brochire oba no wa brochire o se ye wade eno no sa proxy no omutimi ye ne kama ma ban sa bam ma bibia ekwe kama ena ope bia pre and post marital counseling hey say Albert Krampa ye one of mame won betutu for say Albert Krampa ye awurade nyame nhira wate bro nyade no ana mehwe ni mu bende pre and post marital counseling there only problem cry no so obeye e de amount fe we eye Asukwa municipal marriage registry e ho asem ene ye kade kire we sa telephone number ya me de ba betu dwai he ye wo eye WhatsApp na betimi asaso afre na wedding ne na me ka kire say wo mo ano ebia be 5,000 no tia na wedding ne aye de amount ye be ma ombema obekwa akoda hotel honeymoon he wo drinks nom ne ade be serve nyina ne wedding ase jollof ne nyina mo a ene be bibi ade amount jollof no so no nye ase ahye bia ebon mu dabi edepa me ama ko tribe na correct for 0559 63 7005 0559 63 7005 we Asukwa municipal marriage registry aware de famfa babia fafa ho na ombeboa atutuntutu bia de ama na fido bro nyai o medi amanfo nsem e de ama o papa ye ne muodene pa still ya no nyemre ba ye forso ye bepia pa still enyemre fido se men kan kire se ope bosia kakra ope cash kakra na ade atretre wahiem e de ye niema kakra ne ade a eye fido ene ye kanfo de ma oni hia ene so obedale star 711 star 999 hash me to me bona maxa ka biu eye star 711 star 999 hash o dale ne star sanwa ni hia ne se wo do Ghana card no no boashim 30 million bosia ne de amount bronyai ye di bronyai wi akwa bizu ne kan se ayi wadi wudi awi account so hwe ade ne de nso hwe no ayi awade ni yakwa kodi awi na ne aka che January no echen be 3 months semudi mu a January na yewura mu no echen 3 months timasa munya kakra ntu o de bi na hokra oni problem fido nti ye be ko fido ni akwa akwaje bosia de twa January no January pa oni afe ye betwa fido adamenti enti odale star 711 star 999 hasha enua no na wa activity na kese wa bawuram na bosia 30 million na de sin o de twetwetwe ho kakra se beye na afi no so ho enkoye bibibi emfa emma wo ena 5G energy drink 5G enua ne yenom 5G enua na ema ye energy no 5G helps wom we de yankasa ye dubrane ya amaya ene de ye non-alcoholic alcohol bianim 5G energy drink ena amaye vimwa afimu ni nyina adwuma ye mpentin kwa ye tie so ye kwiani so ye teacheni so ye driverni so ye posini chief sasiraku official po okoresa masa chief sasiraku station officer swame divisional police command chief sasiraku official pa one inspector pat nom nyina any ogre sergeant ogre nom e ma mo nyina official pa o hia o mo ne so mo badwuma ne gidigidi a 5G NM mo vim sa no na ACP SK kwache ono so na ye Tafo divisional police commander commander susu hia no na wa wedre ne che no na wa chia to left ne sa no a 5G energy drink powered by 5G energy drink na man vim sa no de ye adwuma ye o greedy wom
ɛne yɛwɔ grapes wom ɛne yɛwɔ ginseng wom ɛna yɛwɔ ɛyɛ grapefruit so ɛwom herbs nko a nti wonom drink no na wonom 5G no a ɛmo ahoɔden no na sa so ɛyɛ nipadua no mu aduro ɛyɛ mu aduro so ɔte aseɛ join this no ne ade nyina na atutu sa so biebie ntini bɛma jejejejejejeje bronya yɛwo wɔ fie sa no a amanfo hyɛhyɛ dɛm no hɛ tututu anka beti se pay nyomo ye ne dem honom no 5G on kan kire oboa 5G na ema ne vim no for 0246 270221 0246 270221 oba Sompa FM your premises are obenya bi ato ena mizo fruit drink mizo so eno a ene de ko hey no preservatives edro bia nim dro bia enim eye purely natural eye organic sort ase eye orange eye orange eye mango eye mango eye apple eye apple pineapple melons ena grapes so a eye grapes chale drink way mizo fruit drink eno a ena bronyen ye de etwa we premium food drink a ewodwa so bronyan ukodi obi bronya obi so babedu bronya oye party kakra oye wedding kakra adofo hiehyia ne ade a eye mizo fruit drink no a ena yede edi adwuma nyina obi atimi num bi drink bi wono ma sean na mpanimfo ntimi num we obi a abrewa poso a ukura poma a sisie akodi nifa na body ni so akodi baabi no utimi nom bi tini usisi no kura na wosin so ta say nkwada obia timi nom mizo fruit drink free 0246 270221 0246 270221 we mizo fruit drink ena ye ka ho asem ede kire mo no abuzia mamemfa munsi ya why eyi ye betuma peke course no ebetima peke course no brai na yemfa be 2 bi ho na yenko yemfa be 2 course bi na amanfo enwehye busuafo afehia pa so ho sakre so de fasoa ni free fasoa mu benya ni free no so te ase nja no pay o de wadofo kakra we ofra 30 seconds o obeye na ho ahwan na mu register na ekuta mo tentente no mekato enem na me yeje ofia ha obzafo betimi afrem 0551 931931 0551931931 obetimi afre na waba na 0548 931931 papa na yenko. Hello, good morning. Okay, hey baby amako. Hello, good morning official po. Afese se na nkwane ahoden wo ho hwan na o ma na fisia pa anopa yi na wa ya bo amam wa fisia pa mo medase ye mafa why me so ba fa ma me why any ma me so me mo fisia pa afetia da amen mama nyina fisia pa amen yo amen kayo. Yo, yeah, that's it. Hello, good morning. Morning. Me pacho din di se na kase free hin. Peja ne kakra ma mi ana phone akọ wiase baby. Hello. Good morning. Good morning, pacho din di se na kase free hin. Mami K. Mami K kase why na o ma na fishia pa. Yo, no ano no ho. No. Yo, mami K tiawa medase. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho afishia po. Afim komati. Na din di se wo kase free hin. Me pacho me kase sakutu. Mami ntie we hwan na ma na fishia pa ne. Me pacho me ma wa fishia pa. Me pa o ma ha fishia pa mami kunu me na fishia pa. Yo, afim kom. Me pacho me po ma he number me nya. Ahade ha ye kwa ho ye nam janse na so ntu de ye bedi nkomo wa kire wo why
Me ba che. Ai e wo de ma memfa ma nya yi ne de bra ya ne waso bebu ne gina so ate ene ne mbebu same bia ne metima ya meye ye minti minya no ne mbebu same bia number ne 02051170969 watchro oko you entimisro number no ye 02051170969 02051170969 Monfre Brian and then aso ebibune. Hello, good morning. Hello, morning, Yabama. Me ba cha official po when am ne see. Aso to swallow buka ni mkase free na nafia. Hey, mami ntie we wan na man official pa no pay. Me ma we abu ma official pa e dikan. Me sansu chia Dr. Business Foster. Na official pa. Dito kwa man official pa. K edu Sompa chama ono so man official pa. Afese na Sompa nyini ayekese chensi. Ya yenya Sompa buama. Yenya Sompa kuteshawa. Yenya Sompa omanye duwate. Yo Mate, yeah that's it. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba cho din de say na kase free him me mo official paso. Me kase free ma Yakubu Banasku. Yo, na why na man official pa ne? Obi bia concert obi o me ya bia Banasku me na bia pa. Yo, Mate, yeah that's it. Yanko the next one. So, hello, good morning. Hello, good morning. Me pa cho din de say na kase free him. Betini de attack some kase free patasi. Me mo official pa why na man official pa no pay. Yo, me ma won so official pa. Me free work we na me call Tikrom. Doma sifie me ma me akua doma me ma na official pa. Me ma me yere enso official pa. Me ma me official pa. Me sofo penini adobla a wo kwada sunsun gracious po me ma no so official pa. Me ma me na ye fo ni na so official pa. Omaga na nyina so mo bia official pa. Afun committee nyina ni fieso. Afisa said that near TS. Amen. Hello, good morning. Udin de say na kase free him. Good morning, Opanikase. Me ma official panson. Afun committee en fieso. Me pa cho me diani Simon. Rena from Jabe. Mate asafo market. Ele me di mejuma. Yo, mami ntie we na man official pa no pay. No pay mami ntia me na me ma official pa. Askwale mampoini. Nana boati ansan debla. Nana onkwa sofia. Afi so mi mo na nfa nko offense nkwanta kase. Anko tia mi papa o me ene mi mami o me. Reverend Jacob Japan. Ene mi mami Elizabeth Yaboa. Edi ni mami mo official pa. Afi so mi fiura onamba amamba bia metie. Mi country one na ere antiama mo official pa. Ene mi fiufo nyina. Afi so wana otompa bom ho ekoton Ghana make person standard customers phone na mo bibia official pa afi so all this evangelistic ministry I will book room asọ money is for mo bibia official pa yo yeah that's so register idea wow fancy say I'm affording this good morning no morning libia boga me ba cho this na aka free hin komo ya me do aswanse komo ya o aswanse libia boga official paso so komatwe afese se na wo kom ni nyina wanya aduane adi no amen ti kom nya wo ya bio why afese na me David amen na betima to petru oh so nya me no be matter vit no go matter fuel Sompa 93.1 when is wadi hunu die so ka pe koro la bi kura na fa sha ase amen mami tie we wana mana official pa no pay me we mo se ni die mami ma trade minister onabo anankojo chamatin mana official pa se onabo kwabna owuso duomi former MP ejosu onso na pe wona na yere mo official pa wi ni sa mako adwenkase yombodu General Secretary I wotwem me mana official pa na General Secretary TCC John Kudia also me mana official pa for the regional executives and the Aswan constituency executives
Afe kote ebusia alekofo nyinaa me mo official pa. O register na yawa, register na yawa. Me mo official pa. Yo. Afe wo hini ni Sompa FM. Ono mai Yo. And me ami aba tuwa. Yo. Also me mo official pa. Mo I was on for mfa kakranka ho. Yo. Hello, good morning. Good morning. Me pa cho din di say now kasa free. I'm so asante mampo start krom. Yeah, ya mo official po mama Esther. Yes dear. Onyame wanka ho. Amen. Monchira pa. Amen. Anyama po mu amode maya me ya botoya yam. Titi wanka o mahiri. Onyame wanya mokese. Amen. Wanya mokese. Amen. 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 Yeah, that's it. Hello, good morning. Hello. Okay. Okay. Hello, good morning. Hello, good morning. Me pacho din dis na ka se free. Fantastic. Na some party phone na. Ani some party my phone na mama pinchiata. O ma yende. Ati wa he ya meti court na friend to say me dem nyanko pa asin tumi nyano. Kimi de nkrai ma no. Kama frela ne ta ono ko bi mere yi to ni nye. Etia mi sasaka. Disi be fiafi. Imana finsiapa. Ele madofu na mobia finsiapa. Yo, yeah, that's it. Hello, good morning. Morning. Hello. Good morning. Me pacho official po. Me pacho peja onini mu kakrama me wate. Udin di se na ka se free hin. Bacho say. Uhia me number. Sompa. Number no. Hey, Eddie o ne. Me tuja de ze fo ye bedum. Me charge akura so ayi. O de ye tro the number no me friend. Tro the number net eto ho no. Gina so why o tro number why? Gina so no tro number me friend why? Yo. Yeah, so na on tro number ne me friend. Na me ka se me de obisi yan wo de o man hene de atuga na de o de usuru me zero na me charger yira so ti anya se be yi. Hello, good morning. Hello, good morning. Me ba chodi di se na aka se free hin. Me ka se free at Martin the Pemba SP. Me chia me support Princess Akua our that blessed party international amo our me chairman Sompa and an appendix support party now on to work Martin. Yo. Chairman Solomon na Yo, yeah, that's it. Hello, good morning. Udin di se na aka se free hin. Libya boda me mo achebru. Me jusu ebru number chodi di se. Lookman. Ai. Lookman. Official pa. Afem commentary fie so assembly ni yetinkom na hode wo ho. Mo. Na ye bonko mo se ya. Mo. So afo nyina na mo ba nche nsu kunya mu yi no ano den. Madam mo so mo ka ho bi na mo kura yen. Yo, yeah, that's it. Now look, bro nya de look, we dey ya meji o. Yeah, Libya. Azuma me baka so. Mami tie one na man official pa no pay. Speaker Krano, chairman Asarbedi Akon. Former chairman Asokwa constituency me man official pa. Na ma Professor Dr. Ochere Ademensa. Ufano chisiu me man official pa. Na engineer Padra Usu Adumi, former member of parliament, Joshua constituency, me beneficiary. The best trade minister in Africa, Yano, when we have for Don, Alan Kodocha Matin, Bema, ye, Papa, Bonnie Grandpa Massa, I was in the Gumi, me beneficiary. Former general secretary, on board at the Kessie, me beneficiary. Evans Kofi Kafo, EKK Foundation,
siwu me manafishiapa MPP penifo Ashanti Regional Chairman Governor me mame na na mampoma ye obasampa me mo Yaba Sompa 93.1 busi akom me manafishiapa MPP penifo free so be si form me mo bibia fishiapa me nua Franco Kwapia yi ya mfo apia stadium ye frɛ no me manafishiapa abra nyame me manafishiapa Mate me mo bibia fishiapa Look, you bedding come on, Jansen. So. Mate. Yo. Hello, good morning. Good morning, Honorable Yafuama Lydia Boga. Me pacho din de say na o kasa free he. Okropa da ni me Okropa kasa free asafwa. Yo, why now man afishi apa? The ma no ofa ni mo openi ko lu enchibo siako. Fanti ma parliament. Manafisha power and the Doctor Abe, Abe back in the my phone, Momafishapa. The year NMMA or the Pamage, Danajua, aka Yuswadam. You say French West Yako, aka Yanko Yonko, the moment Fishapa, Bush district. The software elect, Asari and the Mama Shapa, Bush. I'm sorry, man, Fishapa. Even though I just sanity, Fishapa. Could you know Copadia, Mobia Fishapa? Yo, yada say, Mamma Fat Bay 2 be not yan sorry, so na Rocky DJ Miss Suma and Twasum Fenfria. Hello, good morning, Udin is an Akasa free. Hello, good morning. About Udin is a Casa free. About so, make us a free call for Mediane or wine a champon. The donor friend a big coup. You owa hine ma minti why na man afishi apa no pay and I'm up in my general manager Mr. JK Asante Sompa FM room opposite Three Stones Clinic ome na bushia na ere na menina ome anope ni ma woni na afishi apa ome kate afin kometi da afete se na ni se adwuma na oye no busu bumi ama to say my customers want me cry and can na the toso mi enu so ekoma me president elder redemption assembly church of Pentecost kubwatin ono so me manafisha pa and anope afi the toso biu the days ya ekona ebusua nyina san say ehona me di ebusua penin nti eho so me ma wonyina afisha pa yo yada say. Hello, good morning. Udin is an Akasa free. Last caller na yemfensi. Hello, Udin is an Akasa free. Hello, good morning. Oh, went to me. So okay. 1 and 2. Hello, good morning. Good morning. Udin is an Akasa free. Complex. Me chow my Yo. Okay. Research am kwadu or Dubai market no. Okay. Jamira. W1 Parliament one member. Malia a birthday 24th with generation of Fidicus Jesus. Yo. Mechias Tomo Bruce. Any C1 block nina Ajia. My Florence, my nice and my Lizzie, the child of blog is and this is a for you. Yo, Sompa. And I say, me and fancy na, yeah, in some and to us some fan free. I say, for a Cassiani at the buy. We extended version of Yanopa Nunsia news and de ebre more anopay production team no de mene na de boy ho anopay ni akekabo mu asom abedu sese ejemu na fi aki na eba ho okay aki esum na wato aso de free ase asante ebo Benedict na okeka nsem no nyina sie ni de ma me aseda enkoma Sompa newsroom sunyan Sompa newsroom komase eda o mase medin de yabo amalibi aboga aki esum wato aso e de free ase da masema monitor adese yabo
yaba Sompa 93.1.